ariko kandi sinumva ko nojana ubutumwa bwa nyuma nabwo n'ubwacu twese katugusangira. Bwana sifiwe. Haleluya. Mbaje gushimira ababene data babiye ni ministeri cyangwa ni korali Arshe, ndabashimiye kandi kiye bugufi cyane. Twari tuziranye, nababwiye ngo ni Burundi nageze Muyinga gusa. Abari Muyinga nibo nabonye bake, ariko Arshe sinarinyizi, ariko yamfashije. Kuri nafashijwe indirimbo mwarinze kandi noneho ntimunaherukanye, ariko uko muraririmba kaho mwarayi muri Peteri hamwe. Nari kumva indirimbo zanyu, ariko n'umuri ndangiza sinkini ndasiga numvise indirimbo imwe nimara dutahe, muratwemerera dutahe. Ndashimira iteraniro ryose ingana ritya ry'abantu b'Imana, abakozi b'Imana, mugaragaje urukundo rungana gutya, mwavuye mu ntara zitandukanye, mu bihugu bitandukanye, dufite n'abanyakanada mwadarayivinze kure, kuki iyi mpamvu itari ubukwe, itari ikiriyo, muzanywe no kuramya Imana no guhimbaza Imana. Imana ibahereza umugisha. Ndashimira ubuyobozi bw'iri torero, Pasiteri niwe twagumye gukominika cyane, namwe ndabashimiye. Ndashimira n'ukuntu munyakira mu rw'iwanyu, singira umushitsi hariya mu rugo, ariko na hano mu rusengero iyi rutari maze kwihagararaho umwanya utari muke, murakoze, turabashimiye. Muri make reka tuganire amagambo y'Imana yadushize ku mutima. Mwatubwiye ko ari igiterane cy'amashimwe, twaganiriye ku bintu bijanye n'amashimwe. Uyu mwanya ngiye kuvuga ikintu cya 12, kuko maze kuvuga 9 ndavuga ibindi bitatu twatangiriyeho. Twavuze amagambo 3 Bibiliya itubwira ajanye no kuramya no gushima Imana. Irya mbere twavuze ijambo ryitwa baraka, bariki Mungu, Imana tuzatuyihereza umugisha. Nico mushobora kwita mu Cyongereza ni worship, niko kuramya Imana. Iyo ni baraka, ni bariki Mungu, tunambariki Mungu. Iya kabiri ni haleluya. Twize haleluya kwa bisobanura ngo Imana ishimwe, ariko kandi birimo kuyiratana ko ari Imana yacu ikomeye. Haleluya. Ubwo niyo haleluya, twiratana Imana ikomeye, turavuga ngo ishimwe kuko ni Imana ikomeye. Twize irindi jambo ry'Igiheburayo bisobanura ngo ni yadahi. Yadahi ni ukurasa imyambi, ariko kandi ni thanksgiving, shukrani, gutanga amashimwe. Ayo magambo ko ari 3, kuramya, gushima, guhimbaza Imana no gushima Imana, yadahi, thanksgiving. Dukurikiyeho twize impamvu 3 zituma dushima Imana. Izo twazize ejo ku mugoroba. Impamvu ya mbere ituma dushima Imana, tuyishimira kubera iyiriyo. Imana ni igihangange, Imana iteye ubwoba, Imana ni nyacubahiro, Imana tugomba kuyishimira kubera iyiriyo. Niyo muremyi waremye ijuru n'isi, zaremye ku bwayo kandi n'ibipfunyitse biriko ku bwayo. Ibyo nizo twize ku munsi w'ejo. Ni impamvu ya mbere ituma dushima Imana, tuyishimira kubera iyiriyo. Aravuga musabwe ngo amina. Iya kabiri ituma dushima Imana kubera ibyo yakoreye amahanga, ibyo yakoreye isi yose natwe turimo, n'agakiza. Tuyishimira imirimo yayo ikomeye y'agakiza. Icya gatatu twize gituma dushima Imana, nibwo tuza tugashima Imana ibyo yadukoreye ubwacu. Ibyo yankoreye n'ibyo yagukoreye biza ku rwego rwa 3, dushima Imana ku byo yadukoreye. Ibyo bibaye ibintu 6 twize. Tugiye kuvuga ibyo twize none ku manywa. Turacyari kumwe tuvuge ngo amina. Uyu amanywa ya none twize hejuru y'impano z'umwuka, ariko twiga impano imwe ya mbere, impano yitwa hekima. Ni nayo igomba kutugenga twebwe abakristo. Hekima ari bwenge, sagesse, wisdom. Iyo ngiyo igomba kutugenga. Abana bacu bagenge, abasazi bagenge, abakecuru tugenge, twebwe twese tugomba impano yitwa hekima. Impano ya kabiri twareze
twize impano y'igihe, kuko igihe dufite n'impano twahawe n'Imana tugomba kumenya neza gukoresha. Barubaga musabwe ngo amen. Ya ni nazo mpamvu abakristo tugomba kumenya kugenzura. N'ingabo ya ni bene ya Sheri hajya ngo bari bazi kugenzura ibihe. Tugomba kugenzura n'amajira tukamenya igihe Imana iduhaye, tukamenya kugikoresha neza, kuko n'iki gihe nacyo tuzakibazwa. Ngiye bugufi imbere yanyu kugira ngo mvuga aya magambo. Ibi bihe Imana yaduhaye igihe cyo kuba ku isi tuzogitangira raporo. Uzoje imbere y'Imana uvuge ko isi igihe wampaye ku isi nagikoresheje. Timukaze mwirengagiza, reka mbabwire ukuntu umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha. Yararimbye aravuga ngo Yesu umwami nzamukorera adacogora, ngo nkwize umuntu n'urukundo amfitiye, ngo maze ntihamera gutikani, ngo maze imirimo yo mu isi azagira ati azampamagara ngende mu ijuru. Ningerayo umuririmbyi wundi yararirimbye muri izo ndirimbo zo gushimisha aravuga ngo imbere ya ntebe nzohagararayo, ngo nzoba njanye iminyago maze nishikirize Yesu. Iyo minyago turagira ngo ni iki? Ni raporo. Tuzoja gutanga raporo y'ukuntu twakoresheje igihe cyacu turi hano ku isi. Mu nyigisho za Bibiliya ziratubwira ko tuzobanza kumara imyaka 3 n'igice impande imaze kuvuga, tumaze kuzamuka, tumaze kuja aho Yesu yaduteguriye. Tuzobanza tumarane nawe imyaka 3 n'igice turimo dutanga raporo y'izo twakoze. None se Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Abafilipi cy'Abakorinto yavuga ngo kuko twese tugomba kuzahagarara intebe y'Imana ya Kristo, ngo buri muntu wese amurika ibyo yakoze ari mu mubiri. Babakoranye urukundo bazahora bamunezererwa, bazahora bishimye. Arwabyo bisabwe ngo amina. Amen. Abandimwe tuzohagarara imbere y'Imana dutange raporo y'ibyo twakoresheje igihe cyacu, ibyo twakoze mu gihe Imana idutije hano ku isi. Abari hano mu gitondo jewe nababwiye nasobanukiwe igihe twari très important, ni ikintu cy'agaciro, kuko nababwiye ku manywa ndababwira nageze igihe numva ko igihe cyaje kigeze ahantu gisa n'ikirangiye, ariko Imana iza kungirira ubuntu. Ubu ndimo ndamenya agaciro k'igihe. Agaciro k'igihe tugomba kugakoresha neza. Igihe Imana iduhaye tugomba kubabyaza umusaruro. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Icyo twakivuzeho kigiye. Twaje kuvuga hejuru y'imbuto. Nico cya gatatu twize none. Uko impano zose twazivuzeho, twavuze ko iri impano ya mbere ari ikoresha izindi zose. Tuza kuvuga ko igihe cyacu ari icyangombwa, tugomba kumenya igihe cyacu uburyo tugikoresha neza. Icya gatatu twavuze uyu munsi, twavuze hejuru y'imbuto yo kwirinda. Imbuto yitwa kwirinda, self control, maîtrise de soi, kujirinda. Ntabwo tugomba kwirekura. Nongeye kubivugaho. Haleluya. Amen. Nukuri namwe banezerwa, suko munezerewe kutusha. Turanezerewe pe, ariko muze munezerwa munifata. Mupo reka ngere hano reba abantu bose neza. Muraho perezida w'iwacu. Bwana sifiwe. Uyu no muri genzi wacu. Nubwo twamubatije ariko no wacu. Haleluya. Nakagaciyemo. Reka mbabwire umunezero wawe wose. Niko nibwira noneho umunezero uzahekera utagira iherezo ni mu ijuru. Kuko birivuga ngo tuzotambagira nk'inyana z'imitavu. Niho tuziruka mu mihanda y'izahabu. Ariko hano ku isi Bibiliya iravuga ngo tubivugaho igice tugakoraho agace. Ntabwo twobihesa ngo duhetse umunezero wose tuwurambure kuri elastike, tuba tugiye kubaka abasazi. Reka mbabwize ukuri, nimushaka mu myaka cyangwa mu byemere, aje nimushaka mu nyiruka, akazi natumwe gukora nagakoze. Turaho torero, ariko ndabizi ko mutobikora, turakundanye, turabavanye. Mureke mbabwire, muze munezerwa ariko mwifate, kandi munezerwe igihe kigufi, kuko uza hano ku isi byose ni igihe kigufi. Ntitwobirangiza. Aho tuzobirangiriza bitagira iherezo ni hehe?
muracharaho baza kusema amen. Ko nukuri kandi babwira ndi umuvyeyi wanyu ndabakunda turabasengera ariko tuze dukora gace twireserve tweze umuyobozi atuyobore noneho ganabirevye nabonye nta n'umuyobozi mwamuburije uburyo pe ntabwo mwese mwavuga ntabwo mwese mwayobora ivyo ntivyashoboka. Nico gituma dufata inkoni y'ubuyobozi tukayihereje umuntu umwe tukamubwira ngo tuyobore. Yavuga ngo nimuceceke mugaceceka, yavuga ngo nimusenge mugasenga. Mureke mbabwire n'ikindi kintu kinini, ntabwo twoza dukora amateraniro y'abakirisitu ngo dutangire na gatanu tugeze n'iyinga saa 2 cyangwa saa 3 z'ijoro tutarafata umwanya wo gusenga. Turizoba rikiri kanisa kuko twaje gusenga. Murabizi ikintu cya mbere mwese mwavuye mu ngo mwavuze ngo mugiye hehe? Mwagiye hehe? None se musenga ryari? Kandi gusenga ni ukuganira n'Imana. Muracyari aho? Mwaweza kusema amen? Twaje kugira gute? None se dusenga ryari? Nabijoro mwaraye muvuze ngo tugiye gusengera abarwayi mutera indirimbo. Turaririmba tegereza igihe tuje gusengera abarwayi. Naraye babwiye reka mbabwize ukuri ku ijambo ry'Imana. Kimwe gusa mukirukana abadayimoni gikiza abarwayi. Yesu yaravuze ngo muzorambika ibiganza ku barwayi. Ariko ntimuzaririmbira abarwayi. Nigeze kuja muri Ayowa ariko imwe n'amabanga nanone navugire abantu barazana umushwara barambika umushwara noneho baratangira bakaza bayisimbuka bagasura bakagaruka. Ubwo gari turatwara umwanya nguje guhita noneho turimo n'ibinyabari nyuma yaho basaba abantu ibingibi murimo n'ibiki ariko nkuko barasengera umurwayi wo muri Afurika. Umurwayi wo muri Afurika ni mushwari iri hano muri Ayowa abambe apanayo Dakota bihuriye he? Cyangwa niba ari umurwayi kudatanga ibyo hitaje twese ngo tumusenge. Ndimo ndavuga amateraniro y'abakirisitu. Muraho? Turacyari kumwe? Ko turabakirisitu ko turaja mu ijuru kandi ko duhaye dukora n'ivy'Imana kandi ko turabatoza baravuza abakuru mu mwana utemu kose atatemye. Ibi nico twebwe batweresheje ko turababwira gusenga tupo oza kusema amen. Yekuvuga ibitatu bya nyuma gira nsoza ubutumwa bwa none. Sinarivuze cyanyuma se cyanyuma narivuze imbuto yo kwirinda. Iriya mbuto yo kwirinda ni akariro gakeya na fure. Iyo umushoferi atwaye imodoka akagendera mu muriro gusa bizabimera gute kwasi? Azaderaye azateza impanuka. Ntimukagira umuriro gusa muze mushiramo na fure. Iyo mbuto n'Imana yayivuze. Paul yarahishuriwe se mu Galatiya yavuze ngo mu mbuto z'umwuka iyanyuma ifunga izindi zose no kwirinda kuko niwirekura urata umuhanda urakora impanuka. Muje mwirinda murezerive. Turacyari kumwe? Haleluya. Iyo kuvuga ibintu bitatu ndangiza ndavuga ibintu bitatu dutwaramo amashimwe y'Imana. Reka nidushaka tuzita ibiseke cyangwa tuzita amamverope. Umuntu amveropamwo amashimwe ukayatwara ukayageza ku Mana, Imana ikayakira. Izo amverope nizo nganira uyu mugoroba wa none. Turaho Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Amverope ya mbere ndabaheza ivyanditswe nimushaka ndeke kubisoma ndashaka kubaha umwanya muririmbe neza mukora imirimo neza. Reka mbabwire amverope ya mbere dutwaramo amashimwe y'Imana. Iri muri Zaburi igice cya 98 n'umurongo wa mbere. Murahisomera mwenyine. Ahandi usoma iyo amverope ishobora kuboneka ni mu Ngoma ya mbere igice cya 16 n'umurongo w'icenda. Iyo amverope ngiye kuyivuga. Iyo umuntu ashaka gushima Imana
uraririmba maze mufashe kwimana mupo Ngoza kusema amen. Nkuko birivuga muri Yakobo haravuga ngo unezerewe aririmbe. Ngubabaye envelope y'imibabaro tujana kumana ni mu masengesho. Ariko envelope y'amashimwe ni mu ndirimbo. Habe n'ubu nyine ushaka gutwara message neza azatunga karirimbo. Abatatunze indirimbo baza bakora imifuko. Ubundi muzamubona abantu basingiza abandi bababwirira imivugo. Keye wacu abasaza bazaga bazita ngo nukwivuga. Umuntu akivuga akavuga runaka wa runaka wakoze ibinye naka wagize ibindi agakubita inkoni mu bagabo kacayaya ni mu mifuko. Abandi banyepolitike none barabikora mu ndirimbo no mu bintu zose n'imbere y'Imana ushaka gutwara amashimwe mu Mana envelope ya mbere utwara amashimwe y'Imana ni muri Torero Mundirimbo yararirimba aravuga mu ndirimbo zo mu rufungo dushiremo n'izabande zacu z'amashimwe. Iyo ni envelope ya mbere ndayivuze. Ni hehe tutwara amashimwe dushira Imana. Munezere wagire gute? Ngiye kuvuga envelope ya kabiri. Envelope ya kabiri envelope y'amashimwe yacu tukayajana ku Mana nukubwira abandi amagambo y'Imana. Nivyo yadukora. Mushaka kubisoma reka twifashishe usome mu gitabo cya Zaburi igice cya 9 umurongo wa 11. Aho ngaho noneho ko ndababwira kugira ngo cunguze umwanya reka kubatwari. Ni Zaburi igice umurongo wa 11 ni Yesaya 12 umurongo wa 4. Envelope ya kabiri twara amashimwe ku Mana. Envelope yo kubwira abandi amagambo y'Imana. Abwira abandi by'Imana yagukoreye. Umva ko umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo zo gushimisha. Yaririmbye aravuga ngo mbwira amagambo ya Yesu ngo mbwira izo yakoreye. Ngo numara ndirimbire n'indirimbo ariko mbere ubanza umbwira. Mbwira izo yakoreye. Mbwira izo yagukoreye. Iyo ni envelope ya kabiri tujana mu amagambo. Reka mbahereza abantu babiri bakoze ibintu byo gushima. Muzi umugore w'umusamariyakazi wahuye na Yesu kwiriba. Yesu akamuhindura. Uriya mugore yegituye yakoze nyuma yo guhura na Yesu. Imuzi ko yasubiye inyuma. Turaho tuborero yasubiye inyuma ngo asigana kabindi kari kamujanye ku mugezi. Aragasiga ariruka asubira mu muhana ngo agezeyo yaririmbye yaravuze. Turaho yaravuze. Icyo uzuvuga uzubwira abandi ibyo Yesu yagukoreye. Uzubabwira aho yagukuye. Uzubabwira ibyo yaguhinduyeho. Uzubabwira ibyo yakumariye. Ubwo ni uburyo iyo wabivuze Imana izishima. Uriya mugore yanyakoma induru aravuga ngo ni muze. Yemwe abanyamuhana mwe nimuze murebe nahuye nawe. Kandi yambwiye ibyo nakoze byose. Ubuzima bwanje bwose bwarafite. Amen. Yarurangije yamazi. Nimuze murebe. Abanyamuhana bamabazi. Barareba. Nawe baramubona. Bamaze kumubona babwira wa mugore batari kwasa amagambo yawe gusa tugiye natwe turabonye. Ngiye kubabwira wa kabiri n'umugabo witwa Filipo. Muzo musome muri Yohana igice cya mbere. Filipo wamaze kubona Yesu muri aho torero. Amen. Mwavuga ngo amina. Amen. Filipo amaze guhura na Yesu amaze kumubona yanyasubira aravuga ngo twabonye uwo Mose yanditse mu mategeko. Icya kabiri sino mu mategeko gusa no mu bahanuzi niko bari babivuze. Twamubonye none singiye guceceka. Yamagenda ngo ashikasanga Natanayeli aho yicaye. Arambwira ati Natanayeli uza amakuru. Ati twamubonye. Namubonye ngino nawe kureba. Natanayeli ngo hashike ngo agikoze mu amagambo Yesu atariko ati ndamubonye mu yudu utariya. Ati niwe abandi bayuda bakoresha ubujyaya ariko wowe no
ntabwo byajya bukwiye. Nataneli abaza Yesu ngo se wabwiwe ni Yesu aramubwira ngo ataramuhamagara nakubonye bizabona narakubonye siko nakubonye. Ntawe uzura na Yesu ngo namara ceceka. Mwumva ngo amina. Amvelope chatu amvelope hamwe icyo Yesu Imana yadukoreye tugenda tukavuga kavuga ngo narakubonye twahuye nawe nari nteye gutya Yesu yankoreye nari ngeze ahameze gutya Yesu arangiza nari nteye ntya Yesu aramfasha ngwino nawe urebe ngwino uje kumva ngwino tujane niyo utaramubwiye wenda n'ibyawe turaho torero tunamubwira nibura ngo ndakurarise ku rusengero rwacu ngwino tujane nashikaye uzihurira yoboye mbonyine Yesu uzubwira abanganga maze kubwira abanganga tukaduceceka kuko ngiye kuvuga amvelope ya gatatu. Amvelope ya gatatu tuzadutwaramo amashimwe y'Imana. Birababaje muri iki gihe hariho abavugabutumwa bariko bahakanye. Jewe Yakobo ndasoma Yakobo yani umuvukanyi wa Yesu aravukanaga na Yesu sigodo yaranditse aravuga ngo nyereke kwizera kwawe tudafite imirimo ngo naje ndakwereka kwizera kwacu dufite imirimo. Yohana uwo Yakobo arandika aravuga ngo kwizera tudafite imirimo babupfu ni intumbi. Murashaka gutunga tudafite kwizera bambe kwizera tudafite imirimo turapfuye. Abo bavuga gutuma bababwira imirimo nta kivuze imirimo irakivuze. Mureke mbabwira aya magambo muraho torero ndagira muracihanganye. Aburahamu kwitwa inshuti y'Imana nuko Sara yari amaze gucunga umutsima Aburahamu aboza n'ibirenge barangije iyo si imirimo bene data barangije bonyine babagabo bama basubirana baravuga ngo Aburahamu inshuti yacu ngo ntabwo twamwishana ibanga bituma bamena ibanga n'ibyo bari bagiye gukora hehe Sodoma na Gomora. Baravuga ngo Aburahamu inshuti yacu ntacu twamwisha. Bari bamaze kurya nimba ikimasa bamaze kukibabagira bagitekesheje n'amata yabogeje ibirenge bamaze kurya bahaze baravuga bati Aburahamu inshuti yacu. Muraho pasiteri Bwana asifiwe sana. Imirimo ndeka mbarangiraho mushaka kubisoma kugira ngo ducumuze uburyo mwete. Murasoma Abaheburayo igice cya 13 n'umurongo w'16. Iyo ni imirimo ndimo ndavuga agaciro k'imirimo. Urasoma Tito igice cya 3 umurongo w'14. Ahanyuma reka mpavuge ni muri Matayo igice cya 5 n'umurongo w'18. 16 reka pakoti ngane baba havuga ngo mu muco w'isi ngo n'imirimo yanyu ngo abandi nibayibona ngo bahereko bagira gute bashima Imana. N'imirimo yanyu nibayibona niboneka kwizera ntikuza kuboneka. Ikiza cyerekana kwizera ni iki? Imirimo niziherekeza kwizera. Ntiwabwira abantu ngo jewe mfite kwizera. Icyerekana ko ufite kwizera ni action. Bya bikorwa wakoze nico cyerekana kwizera kwawe. Hari watumvise ngo amina. Wani babona imirimo yanyu ntabwo Bibiri ivuga ngo nibabona kwizera kwanyu. Kwizera ni ikintu kiri imbere mu mutima, ariko ibiza kigaragaza ibiri mu mutima ni ibikorwa. Bya bikorwa wakoze nizo cyerekana kwizera kwawe. Bibiri noneho yavuze ngo nibimara bigaragare, nibamara kubibona ngo bahereko bagire gute bahimbaza Imana. Envelope tujana amashimwe ku Mana ni imirimo. Abakomeza ngo amina. Ni imirimo izo dukora. Reka vuga ya magambo nsoza. Iyo tuvuga imirimo reka mvuge gutanga. Hello. Imana yacu ni Imana itanga. Natwe abayemera tugomba gutanga.
muri aho bana bacu. Bibiri iravuga ngo nguko Imana yakunze ngo imaze gukunda iricecekera bituma kugira ngo uyizera wese noneho kubera ko ari Imana itanga abakiriye Imana bagahura n'Imana nabo baratanga. Nimba hari wabumvise avuge ngo amen. Imana itanga, Imana yatanze ikarukisa ubusa, siko bivuga. Yamisi ubusa isigarana ubusa itanga umwana wayo w'ikinege, irakunguta ivanaho, iravuga ngo ndamutanze, ariko kondisiyo ni ukumwizera. Umwizera wese abona ubusa. Imana itanga. None se abayizera badatanga, urumva ko duhuye n'iyo Mana? Imana ni Imana itanga. Reka mbabwire iki, umwami Yesu wenyine yaravuze, ni mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 10 umurongo wa 45 ukamanuka ku wa 48, yaravuze ngo umwana w'umuntu ntiyazanywe n'ikindi, ngo yazanywe no gukora, ngo no gutanga ubugingo bwe ku bishungu ya benshi. Ntimwumva ko nawe atanze ubugingo bwiwe kandi yaje gukora, ngo ntiyaje gukorerwa, ngo ahubwo yaje gukorera abandi, ngo no gutanga ubugingo bwiwe kugira ngo bishungu ya benshi. Urashaka guhereza Imana amashimwe? Korera abandi. Maze mugire urashaka guhereza Imana amashimwe? Korera abandi. Ugiye ukorera abandi uri gushimira Imana. Iyo uri mutanga uri mushimira Imana. Reka mvuge n'aya magambo. Numvise ubuhamya bw'umuntu umwe hano muri Amerika, ngo umugore yari kwasenga, urumva nyine hano ikibazo kijanye no kurya carashuje. Umugore yari kwasenga ngo Imana, ashima Imana ngo ayo mafunguro duhaye turayamushimira, ngo wibuke ngo n'abataragira ico baronka. Umugabo abwira umugore ati reka ukuri kurasenga ngo Imana arisha kugabura, wewe fata amafaranga tugaburira abatabona ico bafungura. Ariko reke kubwira Imana ngo abataragira ico baronka nabo baronke, ni twebwe tubaronkera, kuko Imana yadushize muri position yo kuba twararonse, reka tunabo tubaronse. Hari bazumvise avuga ngo amina, Imana amashimwe. Aho niho ruzingiye. Mwavuye mu makambi, mwabagaho ku mpungure za HCR, wihangane gato. Haleluya, amen. Imana irabazana none musigaye amakubere yuzuye, aruzura tukamena. Utazumena hano muri mwebwe, twamara tugasura tugasenga Imana ngo abatagize ico baronke. Iyo twegeranije tugagira ico dutanga, tugashima Imana, twamara twama mu ishimwe, turyohereze wenda hagira abandi bajya none 5 cyangwa 10 batari basanzwe bafite. Iryo si ishimwe turaba dutanze. Bibiliya yavuze ngo nibabona imirimo yanyu ngo bahere ko bagire gute. Iyo ni envelope y'imirimo torero ry'Imana. Mureke mvuga aya magambo bwa nyuma. Twahoraga tukiri muri Afrika twebwe, wabona umuzungu kamwiruka inyuma ngo tubere missionnaire, bavuye hehe muri Amerika ngo musoze kutubera aba missionnaire. Bamwe bakaza baneki bazi, nigeze kubwira umwe mu Danwa ati turabakeneye muze mutubere ba missionnaire, aravuga turi kuribesha, ahubwo ni muze mwebwe, kuko iwacu muri Danemark Imana yarakana, turabashaka mwebwe muze kutubwira Imana, ni muzi. None turi muri Amerika, ubu turacari ko tukenera ngo abazungu baje iwacu kudukorera. Abamama mwicecekere, abapapa ntitwofatiye mbere muri aho torero. Turacakeneye ba missionnaire bo kuja kutwubakira isengero iwacu, bubaka amashuri, bubaka ibitaro, ba missionnaire. Imana yabashize mu mwanya wabo, muracabuza niki mubuzi. None se muzashima Imana ryari? Dore hari ikintu abantu bari mu kubesha ukuri, bari mu kubeshana. Ngiye gusoza pastor. None umuntu ari kugenda akiga amashuri, ugatanga amafaranga minerval, ugatanga amafaranga ukarangiza ukaminuza, umunsi wafashe diplome ukavuga ngo ni munsi ukararika abantu, wamara gushika ukavuga ngo
ndashima Imana yaramfashije ndangiza amashure ngo none ngo ngiye gukora ikintu ngo Imana nihaye umutima wacu. Ese Imana uzomuha uyu mutima ugeze ryari? baje kuririmba kandi batanga wakiteswa na Farao, wakitumikishwa kazi ngumu ya mateso mengi. Kunyanyaswa kwa wana wa Israeli huko Misri, wakiteswa na Farao, wakitumikishwa kazi ngumu ya mateso mengi.